Srpska pravoslavna crkva i vernici slave Svetog Vasilija Ostroškog, a mi ćemo napraviti mali osvrt na to koliko je manastir Ostrog popularan na srpskoj estradi. Mija Borisavljević je tokom dužeg boravka u Crnoj Gori 2013. godine rešila da poseti veliku svetinju Srpske pravoslavne crkve. Olja Crnogorac je na društvenim mrežama postavila fotografije svoje posete Ostrogu. Kako prenose tabloidi, pevačica Danijela Vranić je u 2012. godini odlučila da poseti manastir, o čemu nije obavestila porodicu. Odmah nakon toga otišla je na rehabilitaciju, kako se navodi, celog tela. Nataša Bekvalac se molila na Ostrogu kada joj je bivši suprug Danilo Ikodinović doživao saobraćajnu nesreću. Tokom lečenja glasnih žica u Crnoj Gori, rediteljka Jelena Golubović iskoristila je priliku da ode pod Ostrog i celiva mošti velikog svetitelja. Reality zvezda Kristijan Golubović posetio je ovaj sveti manastir tokom boravka kod prijatelja u Crnoj Gori. Bivša učesnica Farme Tamara Đurić izazvala je burne reakcije ljudi kada je objavila fotografiju svoje posete manastiru. Fudbaler Marko Grujić posle odmora na Crnogorskom primorju rešio da svoj mir nađe i na Ostrogu.